kita pakai berupa kesehatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di Pantai Lampung ini dalam rangka kita nelayan Lampung mengadakan yaitu acara hari yang dipersilakan. Ya Hayyu Hayyatu ya Hayyu Hayyatu ya Hayyu Hayyatu wa laqad fatanna Sulaiman al-Qaina al-Jamil tajaddu ma'ana qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka bi qudratika ala kulli syai'in wa tasrika li kulli syai'in ya hamati ya samad ya hayyu ya qayyum wa tanaftahu bihi kasir